Rahajang semeng alit-alit sami punapi gatrane rahina mangkin dumugi sami kena lan rahayu nggih. Sedurung pepelajahan kakawitin rahina mangkin ngiring sareng sami ngucarang Om Swastiastu. Dumugi napi sane arahina mangkin alit-alit pelajahan preside alit-alit resepang sareng sami nggih. Nah, alit-alit mangkin ibu jagi ngajahin alit-alit inde teknik lan tetikesan mesatwa Bali sane patut. Nggih, rahat jeung miar saya. Om Swastiastu. Nggih alit-alit sami niki wenten tujuan pepelajaran rahina mangkin ataupun ada tujuan dari pembelajaran hari ini. Saneka pertama nike menganalisis cara mesatwa Bali dengan teknik yang baik dan benar. Nomor 2, melatih mesatwa Bali dengan teknik yang benar dan tepat. Nah, alit-alit sami niki wenten teknik mesatwa Bali. Ring teknik mesatwa Bali nike wenten papat sane patut alit-alit uni ngayang. Nggih, sane pertama wenten penguasaan materi, sane kaping kalih wenten gaya bahasa, sane kaping 3 wenten penjiwaan, sane nomor 4 wenten kreativitas. Mangkin ring penguasaan materi. Ring penguasaan materi nike wenten hafal, lancar, memperhatikan tanda baca, teknik penyampaian, lafal utawi pengucapan kata lan ketepatan satwa. Ring gaya bahasa nike wenten penekanan utawi penegasan, wenten penyampaian pesan, wenten intonasi, wenten tanda baca. Mangkin penjiwaan. Menurut teori rasa disebutkan ada beberapa jenis rasa, yakni wenten sedih, wenten seneng, wenten bangga, wenten marah utawi pedih, wenten patuh, gembira, kepahlawanan, lan terharu. Mangkin ring kreativitas. Sisi kreativitas memang beragam. Dalam mesatwa Bali ada beberapa kreativitas yang sering ditonjolkan, yakni sikap tangan, sikap kaki, sikap tubuh pada umumnya, mimik wajah, gaya mata, sekadi melirik, menoleh, mendelik, menatap, sayu, wenten suara jelas, wenten isi pesan, wenten pemilihan kata utawi sor singgih. Mangken wenten tetikes mesatwa. Tetikes mesatwa mangde satwa sane kebaktayang preside memargi becik miwah nudut kayun sang sane mirengang. Nah, wenten tetiga ring tetikesan mesatwa. Saneka pertama wenten wirama. Napi nika wirama? Wirama inggih punika vokal utawi intonasi suara sane preside nudut kayun sang sane mirengang. Nomor kalih wenten wirase. Napi nika wirase? Wirase inggih punika kewagedang maktayang satwa antuk rase
mangde nenten sekadi anak ngapalang. Sane kaping 3 wenten wirage. Wirage inggih punika semite utawi laras sang sane maktayang satwa. Nggih alit-alit sami niki wenten contoh mesatwa Bali nganggen teknik lan tetikesan sane patut. Nggih Ibu ijen alit-alite contoh niki nggih. Raharjang miarsa nggih. Om Swastiastu. Nah, alit-alit jak mekejang. Demen ningahan satwa? Daen alit-alit ningahan satwa? Nah, amun demen makin Ibu jagi masatwa Bali sane mamurde I siap selem. Pireng nggih. Ada kone ketuturan satwa I siap selem. Ia ora hina I siap selem karena bulune selem, terasne selem, bahdisne selem, nekad jetne kone selem. Nggih. I siap selem ngelah pianak pepitu elu muani. Pianaknya ane paling cerike ada nina idoglagan. Kenapa ada nina idoglagan? Si Roning. Nggih. Ia ada nina idoglagan sawire ia tonden tumbuh bulu. Nulik-lik tonden tumbuh bulu. Kacerita I siap selem ngalih amah ke tengah alase. Nakad ia di dau pangkungi. Sedeke ia idah ngalih amah ajak panak-panaknya. Cek sagedang. Langite menggudung. Guleme gede. Angine melinus. Nyiriang lakar buon hujan. Didu I siap selem lan panak-panakne bengong. Panak-panakne ngomong. Me, mai mulai me. Ijang takut. Doi wasin gula me gede-gede sinak lakar hujan me. Saut panakne nelenan. Me, mai mulai me. Ijang takut. Hujanan dini. Gitu mingin panakne I siap selem. I siap selem masaut. Nah, cerik-cerik aja mau kejam. Ada cening takut. Yen iraga mulih jani pedas di jalan iraga lakar hujanan. Ento iwasin ditu ada pondok mai kemu ditu ma embon. Do iwasin adik caine ade paling cerik ke idoglagan. Iyo tonden tumbuh bulu. Yen iyo pepas hujanan sinah iyo lakar mati. Subegitu lantas I siap selem lan panak-panakne nyujur ke pondoke itu. Nakad itu I siap selem ngomong. Jero sane medue pondoke niki dados ke tiang ma embon riki. Tegus ane ngelahang pondoke itu muka jalanan. Boyo jene meng luo ane madan mengku. Mudo nyai mai siap selem. Kedo mengku madan masaut siap selem. Jero meong dados ke tiang ma embon riki jero.
tiang lan panak-panak tiang hujanan dini dados tiang dini maembon jero masaut meng. Boy, CGT do siap selam CGT seni gaya neto mai lapun ke tengah membon dini ngoyong di pondok gelahe. Gitu minggu masaut ngajakin isiap selam ke tengah pondok nih. Subuh nyaluk petang isiap selam tusing bani pulas samire isiap selam ninga imengku lan panak-panak nih ngerem gini dia. Nah, cerik-cerik ajak mekejang. Petang ini irago lakar pesta besar. Party. Meme subuh ngelak pengino lan panak-panak ni popitu. Ajak ke tampah jani. Kedo minggu di nama memenuhi teken isiap selam. Mawinan isiap selam nundun panaknya ngajak menggedi di itu. Ning, bangun Ning. Ning, bangun. Ning, bangun Ning. Duh, imengku nage ngamah raga. Mai inggalang menggedi. Masih ngamah teken mengku. Kedo mengku. Kedo isiap selam nundun panaknya. Subuh gitu panaknya isiap selam mekebar sekebesi nyentasin pangkung. Swat. Apa dah siap selam? Gitu minggu mataku. Oh, anda don tieng ulung. Siap selam masalah. Sebuah gitu buin kesokan. Swat. Bin panaknya siap selam makebar. Apun do siap selam. Gitu minggu mataku. Siap selam masalah buin. Oh, ando don timbule ulung. Nah, jadi anu kone idoglagan dogen itu. Setonden isiap selam ngalahin idoglagan. Iya nuturin kone idoglagan. Kene mungkin. Cening doglagan. Jani meme lakar ngalahin cening. Melahang ibane medayo dini. Yening imengku lakar ngamah ibu. Melahang ibane medayo. Orahang ibane nupait bene. Nutusing pantes aman. Orahin mengku ke mubuh ibu. Tangkati tumbuh bubu. Yen subuh tumbuh bubune keperang ibane itu. Sudah gitu lantas imeng isiap selam mekeber ngalahin idoglagan. Suap. Apa memunyi do siap selam? Kedo mengku mataku. Nanging tusing ada ane nyautan. Apun do memunyi siap selam? Pusing masih ada nyautin. Apun do memunyi siap selam? Pusing masih ada nyautin. Gedak bahasa minggu cek kemu ketongos pedemane isiap selam. Imengku cetang kecut napukin idoglagan dogen enu medem ditu. Bah, adi idoglagan dogen dini isi
siap selam ajak panaknya anelenan hijau. Sinah subuh ane orang ngedon die don timbul ulung boyo jeleng dua siap selam ngekeper ngajak panak-panak nih. Duh, sakit gede apa? Cek belok-belok wake kini siap selam. Gitu imengku ngerti. Teke jani panak nemengku. Meme, cek kangwang gua siapa serike ni tambah me. Cek kangwang gua me, aja ke anggon bakso, anggon fried chicken. Kangwang ge subuh me. Jadi masahut idok lagang. Jero meong sampunan jo mangkin di tiang aja ngejero tiang kare cerik ben tiangnya anu pahit jero gitu idoglagan ngomong yen jero lakar ngajeng tiang ngorahin jerone ubuhang malu tiang apang tiang kan ditumbuh bulu yen subuh tiang tumbuh bulu sinah ben tiang lakar jalan ditu jerone dados ngajeng tiang dados nampak tiang gitu idoglagan minggu masalah. Nah lamun gitu jani ibu lakar ubuh wake gelisang satwa enggal makin idoglagan subuh tumbuh bulu pokok bulu nih subuh iya gede imengku lan panak-panaknya subuh saya gelakar nampah idoglagan ado aningai baso rajang ado aningai kuah lakar nampah idoglagan. Doglagan, jani subuh ibu pusing bong lakar tampah wake. Jani ibu subuh gede, jani ibu lakar tampah wake. Idoglagan ngomong, jero meong, sedurung jero nampah tiang. Keberang di tiang lumun pangklu apang jalan ben tiang yen subuh pangklu keberang jero sinah ben tiang lakar jalan lakar enak gitu idoglagan minggu lantas ngeberang idoglagan di keberani kepanglu cek mekeper idoglagan tegah ganti lantas ngecek di dhuwur batune cek imemuk sahasu nyakrep batune entu lantas aku sagrepe kene imengku cek batune sagrepe idoglagan makecos yo nanging imengku ngeleng sengi-sengi sawire iyo nyaplok batu ane ado di beden idoglagan itu bikin jange bunga delai jane jange itu eling mengku ke sengi-sengi sawire gigine bunga nyaplok batu idoglagan gede iyo ingkel-ingkel sambil ngomong gede ngangi gigi bunga nyaplok batu ngangi gigi bunga nyaplok batu gitu gede idoglagan ngewerin imengku
sengi-sengi ngeling terus sawire gigine telah bunga nyablok batu. Nah, lika-lika sami amunike satuannya nyane ibu indek satu siap seleng nggih. Nah, irage nenten dados medaya corah. Irage harus ngelah daya upaya yening irage ngelawan baya nggih. Nike ceritanyane siap seleng kirang langkung nyane Ibu Munas gengrene sinapura suksema antuk galah nyane Ibu Puputan antuk paramo santi. Om santi 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 om. Nah, malih jebos ibu jagi mraktekang teknik lan cara mesatwa Bali sane patut nggih. Wantah sapunika presida ketlatarang ibu indek teknik mesatwa lan tetikesan mesatwa. Kirang langkung nyane Ibu Nunas gengrene sinampura. Suksema antuk galah nyane Ibu Puputang antuk paramo santi. Om santi 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 om.